Doni kware dae. E buoro sabila sine nui tunga kere atwana reke Epuliida korai Apolokinton akironu Alupok Kongora district. A tupiton Apolokinton ajakanuto Kongora district gad Olupot. Nyese turiti la tuan Okanyum kwape somani la chobe kigangiti tungalu e chogororo e jautene koma memina isirigin. Ngora district land board. So amina I so. That's why you find Ibonibe as a district. Imusaagon na Alupok nejas okoti. And actually Imusaagon na Alupok nejo okoti. Imusaagon no ajasi by then orai Madakumi. But as in Ngora, Mamresi Dumut, Imusaagon, Ikamanara Keda Alupok. Lo sek atupite raban kokasulo lo ngora Emmanuel Okelo yesi epuda otache districta Okanyum iropito kere awmito ngombe kota na kape district o wanyu te pone lo bera ja bere no gura tuntango ni nera joda o wanyu na bera riasna demo ka ukere na meta stereje na ra ini ngamulo no Okanyum kere emonyo Okanyum ke kapur kala ina ine saswa konyo koti arma kotro mo basa yimge otacha ne sidi ke kapur. Mr. Okanyum qualifies for death gratuity. Though Ikoto Ailit, a representative of the family, Obu next week or district to meet Kao so that they discuss how death gratuity can be processed at Patenoi. He does not qualify for pension. That for you to qualify for pension, you must have worked for 10 years and attained 45 years. Ese turito Okanyum kwape pirilo atitin ajana kini omame seki ikuru kobale. Okanyuma asu wakana koko anwa tekere moda tekere mama se ikuru bale. Ka kore yo cheka ngora. Chaka ngora noi konya kona temare monoto mas asupanu ai ni pesa pakine morna Na Apollo suro nerite sonu aja sapim. Ara dare rombe aja ko kada na ara dipidara tisi apim. Konyo ko tingara kino sikele aja kaito o Antono Okanyum. Oswedo Okanyum aswamu na punoi anyo ni de itodali kino ationusuna patite solu aja sapimo domoto. Kono Okanyum ai todolo ai wadite balo aneja pape president. Kwenye sitini da lumle kwenye tuena nyin ele buna na ikeja na kini ai jana kini kena bitai na mami tele metunga isiligi. Ajala Okanyum ikokyo kikanyare kera puserum kanwa TV East Tolbert Edaiti Orisai Agigiroi Kongora District.